Abemi bakwaGobityholo baseKokotela eLoli kufutshane naseLenasia bafuna ubulungisa emva kwesiganeko sokudutyulwa kubulawe indoda eneminyaka engama-28 ubudala nekutyholwa ukuba senziwe ngummi welizwe langaphandle. Inkokheli yoluntu uZandile Yalo uthi ixhoba uTumelo Makgetha wayemi nabahlobo bakhe kufutshane nevenkile yasekuhlaleni xa umnini wevenkile evulela imbumbulu kuye emtyhola ngokuzama ukuphanga ishishini lakhe. Uyalo ukhuthaza amapolisa ukuba asabele ngokukhawuleza kulo mba, elumkisa ukuba ukulibaziseka kunokukhokelela ekubeni abemi bathathele umthetho ezandleni zabo. Usashaqekile umphakathi waseKokotela kulandela ukudutshulwa kubulawe kowesilisa wasendaweni okusolakala ukuthi udutshulwe ngumnikazi wesitolo sendawo ongokufika kuleli. Lo mphakathi ufuna kuthathwe izinyathelo ungaze ke uzibambele umthetho ngezandla. Sithe masine meeting ngolesithathu nomphakathi kwavele kwafika omunye ohlala elokishini efika nawo ama Pakistan or whatever laba bantu abanezitolo la. Wafika lapha yana sabona nje ukuthi isimo nje beze ngempi, but unfortunately azange sibanike leyo ndawo ukuthi balwe nathi sahlisa umoya, but kusho ukuthi bona ngoba ndlabe beyimisele ngakhona ntambama babuyile. So kulapho ke babafika ke basha ama gunshot then kwashona omunye wabantwana. Siyafisa ukuthi ngoba umuntu usitshelile igama naye lo omdubulile ukwazile wakubuyela kubhuti, lo bhuti okuyena umthengisela icontent wamtshela wathi ngimdubule emhlane layo wela khona ngeke asalokhu. So siyafisa ngoba siyamazi umuntu negama lomuntu lishiyo naye uconfessile ngoba sesava ne record call nase police station saya icase yavula. Siyafisa ukuthi ubulungiswa benzeke. Ilungu lomndeni kaMofi lithi ke nobuhlungu bungaba ngcono uma bengabona kwenziwa ubulungiswa. Re ka thaba ka ra utlwa hothi toka e phethuwe ka molai wa ngwana wa rona ka batho bao ba qetelletseng e ka be ka na jwale re bitsa ngwana gona Mofu ka baka la letsoho la bona. Ka nnete re le lelapa ne re rata e ka re toka re ka bona e phethuwe re tsebile hore na e ka be molai wa ngwana rona na seponesa molao o entse ho lekaneng ka ena hore eveneng re tla bona re le lelapa re kgotsofetse. Lo ke osolwa ngokubulala umphakathi uthi ungumnikazi wesitolo owaziwayo, kanti ke ukhona amtshela ngalesi senzo wabeke sesibikela amaphoyisa. Ezindabeni zeSoweto TV kubika umqondisi Miyeni ngiseKokotela.